Hakawi nagjingja accident kablaja haka step jangka khandriu tereng haka por kumba khandai baji ye hasrok ba National Highway 6 hasnang Maudiang Riboy district. Langut kibriu kila mensau hadi makabai ka auto rickshaw ka badan yu registration number ML10 C6619. Kala syak tenra hakabai ka kali Maruti Suzuki Fronts kabadang thamai wat bampat don yu number plate. Kini jingja kalaja hakal yang banhiar na Shillong sya Guwahati berkat kum gejinget hu baki paiba kepala sakhi ya kini jingja kila itu baka kali France kalanya state palat port bat kala bej bantera ya ke auto rickshaw ke bala wanra ya ke jingjulor ke bajur la itu bonongnya jongate ke kali France ula persang ban phet na kete jaka handai umshim ala namar kawe kataya jongka kali kala pai Marjo jingtip halor kete jingjang ki pulit kanong po police station kila hiar mardor sya kete jaka wan pelong ya ke jingtok kit kat kum ki kendon jaka an Lihat tuh pelan, jinjang bentang. Ya.